Pozdrav mili moji, kako jeste? Dobro, ja sam Aca, u današnjem klipu ću vam pokazati neke moje crteže koje sam ja crtao pre 15 godina. To je bio period nekde 2006, 2007, 2008 godina, još kada sam ja bio 7. i 8. razred. Nisam imao srca kada sam to gledao, jako mi se dopalo ti crteži, nisam imao srca da ih bacim, tako da sačuvalo se, eto. Iskoristit ću priliku da vam ih prezentujem, pa gledat ćemo to zajedno, komentarisat ćemo nešto, da vidimo kako je sve to ispalo. Evo, krenut ćemo polako, ovo je prva sveska, u njoj se nalazi 22 crteža, ona je ovako najdeblja, tako da počet ćemo od nje. Imam 3 sveske, u ovoj ima najviše crteža, ima 22 kao što sam rekao, pa počet ćemo polako da razgledamo crteže jedan po jedan. Evo, kao što vidite, piše sveska za tehničko obrazovanje, Šuleć Aleksandar, 7.2, ja sam bio drugo odjeljenje, period 2006-2007 godina. I sada ćemo onako na brzinu krenuti, razgledat ćemo to na brzinu, nećemo mnogo da se zadržavamo na crtežima, pa ako hoće da gleda to malo detaljnije, sad koliko to može da se vidi, nemamo trenutno bolju kameru, može da stavi pauzu i da gleda. A mi ćemo da bi što manje trajao ovaj video, da prođemo sve ovo na brzinu i da to bude video onako što kraći. Kao što vidite, ovdje u donjem levom uglu nalazi se potpis od strane mog nastavnika i uglavnom svi crteži su potpisani od strane mog nastavnika. Evo, to je prvi crtež, ovdje se nalaze te informacije sve, razred, koja je vežba, broj, škola kako se zove, moja škola se zvala Karađorđe i tako dalje, tako dalje. Datum kada je rađeno, ime ko je radio i tako dalje, ime nastavnika, tako dalje, tako dalje. Evo, ovo je drugi crtež, također na svakom, znači rekao sam, nalazi se potpis. Baš kada nešto nije bilo u redu sa crtežom, kada je trebalo ponovno da se radi, to naravno nije bilo potpisano, nego samo nastavnik kaže mora ponovno da se uradi, što je super i svakome preporučujem nastavniku da tako radi, jer sada meni je žao, ima neke crteže koji nisam lepo uradio, pa šteta je što ih nisam ponovo, bio sam eto malo lenj pa nisam ih uradio, inače da sam ih uradio, sada imao bih sve crteže, ono što se kaže, na okupu i svi su dobri, svi su kvalitetni. Ovako sada postoje neki koji nisu baš dobri, ali nažalost šta da radimo, sad tako je kako je. Tako da nastavnici, kada vidite da neki crtež nije dobar kod učenika, preporučite mu da ga ponovo uradi, tom učeniku će to mnogo značiti jednoga dana, možda i neće, šta ja znam. Evo, ovo je treći crtež. Ja sam se baš bio oduševio kada sam ovo gledao i nisam imao srca da bacim te crteže, eto, sačuvao sam, hvala Bogu, tako da sada imam i neću ni da ih bacam, čuvat ćemo ih i u buduće. Ja sam to volao da sve bude precizno, da sve to se onako lepo uradi, volim mnogo da crtam, volim mnogo da koristim šestar, da koristim linije, da koristim olovke. Tako da meni je bilo uživanje ovo sve da radim. Neki put naravno mrzi vas pa ne možete, pa malo je teže, morate nešto na silu pa onda to ne ispadne baš kako treba, ali uglavnom volim da crtam i baš uživam u tome. I to je najbolji razlog, najveći razlog zašto je ispadalo ovoliko dobro. Znači moraš malo da voliš. Ja baš volim da crtam, volim da sve bude tako lepo precizno, da to na oko bude ovako baš prijatno za gledanje. Ovo mi se mnogo sviđa, spalo je mnogo lepo. Ovo mi se sviđa mnogo. Baš je ovako pedantno i uredno. Ovi valjci mi se sviđaju. I ovaj dole, ceo deo, mi se baš sviđa kako je lepo urađen, kako je nacrtan. I dan danas također volim da crtam puno. Ovo su klipovi od motora. Evo ga jedan Japanac. Ja večito lud za tim Japanom i Japancima. Uglavnom za japanskom tehnologijom i svime onim što oni proizvode. Ovo je kao jedna pinceta, kao jedna hvataljka. Baš je lepo nacrtan. Sada ću malo da ubrzamo, da to malo kraće traje. Ovo je mnogo lepo, ovo mi se sviđa, baš sam se potrudio da ovo uradim.
Ovo je jedan crtež, kao što sam rekao, nije dovršen. Također i ovaj. I to je bilo to što se tiče te sveske. Sada prelazimo na drugu svesku. Evo ovo je druga sveska. To je period 2007-2008 godina. 8.2 piše ovdje. Teo, tehničko obrazovanje. Ovdje ima 10 crteža u ovoj svesci. Također su u donjem i levom uglu potpisani od strane nastavnika. I ovdje ima baš lepi crtež. Baš je pedantno rađeno. Ovaj video naravno nema za cilj da se ja nešto hvalim, već samo da podstaknemo druge da i oni budu ovako vredni, uredni i da stvaraju nešto lepo. Ovo je lepo, mnogo sviđa mi se. Prosto ne mogu da poverujem da sam ja ovako nešto crtao. Baš je fino. I ovo je isto jako lepo. Mnogo mi se sviđa kada se senče ovo. Prelepo izgleda. Ovo su prekidači, utikači, grla za sjelice, kablovi i tako dalje. Također o struji, napon, crteži, to smo sve učili iz tehničkog. Također i ovo, kilovat čas. Ovo je jedna kuća u kome se nalazi električna instalacija, kao što se vidi. Ovo je posljednji 10. crtež. Sada prelazimo na treću svesku u kome ima par crteža i to treća sveska. Kao što se vidi ovdje piše moje ime, 7.2. Ne piše nigdje koji period, uglavnom znamo da je bio 7. razred. Tako da tu imam par crteža i također su potpisani od strane nastavnika. Malo je raspala se ova sveska, nije ni bitno, važno da su crteži tu. Ovdje je jedan vrlo lep crtež. Evo ovaj crtež što nije bio dobar u prethodnoj svesci, ponovo sam ga nacrtao ovdje i potpisan je kao što vidimo. Ovaj crtež nije bio potpisan u prošloj svesci zato što nisam ga lepo precrtao, nastavnik je rekao da se ponovo. Pretpostavljam da je to tako bilo, najvjerojatnije da je to tako bilo je davno, pre 15 godina, ne mogu da se setim. Ali kao što vidite ovaj crtež je potpisan i sve je uredno, sve je dobro, prošli crtež nije bio baš dobar i nije bio potpisan. Tako da morali smo da ga crtamo ponovo. Što kažem još jednom je preporuka da nastavnici tako rade, jer učenicima će to jednog dana mnogo značiti ako se čuvaju ove sveske. I to je posljednji, nema više. To je bilo to. Eto, iskoristit ću još jednom priliku da vas pozdravim puno. Do sljedećeg klipa, do sljedećeg videa. Ostanite mi svi zdravo. To je bilo to što se tiče mojih crteža. Sve smo pokazali, više nemam ni jedne. Ja sam veliki fan rada, veliki fan kvaliteta, preciznosti, veliki fan truda. Tako da, šta da vam kažem, samo naprijed stvarite lepe stvari, trudite se, budite vredni, radite. Jedino tako možemo da uspemo. Tako da, hvala vam najlepše što ste gledali ovaj klip i do sljedećeg viđenja, ostanite mi zdravo i prijatno. I ne zamerite ljudi, za sam kraj još samo jedna mala sitnica. Pošto sam ja danas veoma zadovoljan i veoma sam srećan što sam sačuvao sve crteže i pošto mi jako puno znači, iskoristit ću priliku samo da se najsrdačnije zahvalim mom tadašnjem nastavniku tehničkog obrazovanja Nenadu, koji mi je ujedno predavao i informatiku. Znači jedno veliko hvala ide za njega. Da nije bilo njega, njegove strogoće, jednostavno kod njega je bilo red, rad i disciplina, ja ovo danas ništa ne bi imao. Tako da hvala puno još jednom i eto, to bi bilo to. Vidimo se, nećemo više da vas maramo. Ćao, čao, čao.